Hello, tunin ko hichi tu anangai hozo Senvawn savin mission minded generation akonin kahinlim chevin him. Tu ni hi igam sungu adia Churusanpur district le Perzor district langa gospel hin Lut Masa pa Watkin R Roberts kiti Thusim hichi pa Thusim akona kihilna Pachom cha in a home kidiu ahin him. Romans bung som sang som langan lama kipana tu pas hey pung le hoking iti ho hitam atin him. Tu nia sab gama ko na mitam ta missionary tam ta ahung wa ho zo se Pathen tu yung se pi wa ko na hon jong Pathen hin kimu ahizin tu nia hi mo po na cho Pathen in nang le ke chunga koi pi hitai ho in jong izo chana ibolo wa Pathen nei nai lo ho Pathen mu the nai lo hon Pathen amu the ne diwa pan ila dio hi Pathen in mo po na ipio hi ti sumil po hite hichi Watkin R Roberts kiti pa hi 21 September som ni Nikhat 1886 sangkha leza gate som gate lagup chun Brydenly Dinorwic Street Caernarfon middle class insung anapingin him Pathen tahsan dettah nei nuleh pa vetkolna noya hung khanglin ahiin Watkin Roberts in song kikhona ay lawai le ipiam mine ay lawle slate quarry muna na anato ahin him Nikhat hi Watkin Roberts kitipahin Reuben A.Torrey lekajih asim zing laizin kidangtah alungthim atongkha lheh ahinkho ahung kikhona him hichini khoa pat chun Pathen in full time ama na tong din akauzing tan him Watkin in pat ong ane zosin Bible na satta in ahin simpantan chule lekhabu dang amaho khanglaya scholars mihathei ta hon anaziu lekhabu ho zong ha simin ahin simjing tan him 1904 kumsang kaleza kole le kumsang kaleza kole nga sunga Welsh Revival akonin kidangtah Pathenin ta asa phatsom na neile go na sata ahol na hoda la Jesu Christa ngai Lut na zakhanai lo gamho Pathen thu galhang sabding lunggel na sata ahen petan him 1907 convention in Pathen tu say pa in India gama Assam le North India muthim gam adin missionary akingai cha jinge tin chona ahin nei tan him hichilai ta achun Robert inzong India gama adia North East tribals hola missionary din Pathena nga kilhando na ahin nei tan him Watkin Roberts inzong a business ahin zo do in Liverpool muna pharmacist le damlo ho vetkolding dan ahin zil pantan him October 14 1908 sangha zako legate nin Dr. Peter Fraser le aloy nuto India gama missionary adin kongin ahong kitol tawin him Dr. Peter Fraser le aloy nuhi Aizol Mizoram muna medical missionary adia Calvinist Methodist Foreign Mission Society akona hung kisolhon ahi December ko 1908 nin Aizol analhong tawin him Aizol ahong hunsun Watkin Roberts akum som nila ni bo anahinalizin hichilaya missionary hola at sa pangpin le akhang dong pin zong anahi ama hi mizaw seto akihaw thezin mizaw seto akisathein hichizi chun amin lhem zong anasimpion sab tlangvar tin anamin saon ahim kumsang kaleza ko kumchun Miss Emily Davis kitinohin Robert sum pound nga 5 pounds he give adin ahin pin ahile akipa wal zingin hichi sumchun lusay pawa kiledo John Gospel lekabu izat ham khatsonan anamangin him hichi John Gospel lusay pawa kiledo su khotam ta piahin ho house ho chief of the village ho zo se anathot son anathot in him hichi lusay pawa kizi John Gospel lekabu su Senvawn house pu kam khulun in zong anamutan ahile ahe chen be nom le zeng tan him hichi Senvawn su hichilai adi nga Manipur sunga markola alin pin
khat ahi tin akihen ahim Robert le Pathen tahsan hon hi chi Bible John Gospel ki thot do chu ahung ga so do te na din ni sin ana tauzingon him thlai zat ham khat zowin pasal thuma konin le khathot hausapu kamkhulunin Senvawn hausapu kamkhulunin ahin thotin lungsit ten hi chi le khabua ki sei thu ho hi nihung hil chen te yun tin ahin tim tan him Robert jong chidinga aki go jing laizin British officials on ana za daun hi chi gama mi ho khu mi lula mi loltan ngam headhunters ngan ahi ve na chiding chu na nga ding in a safe point in ana sei pi ana za da ta ven him ahin la Robert chu Pathen koma ataw zinga ahi le chite te ding in Pathenin akau jing tan ama in zong Macedonian kona Macedonian call to bangin anagelin chite te na din ha sa tain permission zong Manipur leng pa akonin anakilain him Watkin Roberts le aloy ho chu February tarik nga 5 February 1910 nin hausapu apu kamkhulun khomun Senvawn chu analhung thei tawin him hausapu in zong ki pa tain analim ve Robert in John bungthum chang som lagup akonin Pathen mi ngai lu na ana sei pi ovin hi si Bible in asei bangin Pathen tahsan tawin tin ana tim ovin him hapta khat sung Pathen tu ahil jing lion hausapu pu kamkhulun le mar tribe akon pasal lihon Pathen to ka ki ho cham no mo vetin Jesu Christa ahin ki san thei tawin him Pathen tu ahil chen zowin Robert zong aizol langa anakinung lekitan ama to ban zom din evangelist mithum anasol pin school anapan un hi chi akon chun Pathen tu Senvawn le akim vela anamachal jingin ahi Robert chun ninga hambo Pathen tu anasei pi o ahi wangin Pathen tahsan chun ni sin apung jingin akhang jingin khang ni generation ni 2 generations songin mar mi te zau se le akim vela hon Pathen ahin tahsan thei tawin him tu ni a hechi missionary Watkin Roberts akona Israel do theo ikhil na theo cho hi a hile Watkin R Robert in Pathen tu ahung hil chin na diwa asuboy the ai lawa hile aha sa the tam ta zo si ahin paltana Senvawn khomuna ki pana thupa ahung hil chin ji over tu ni ai ho zo sin jong Pathen ita san theyuwa ton so hingkim lo chang theidinga chanvo inei theyu hi tu ni hi chi ki pana thupa sei po na ding mo po na chu Pathen in nang le ke ap hi ti sumil po hi te hizejun hoi lai ham khat bia aning khat bia Pathen tahsan thei nai lo hon kho wa lo pi ta ahin mu chen thei na diwin ipana thei cha pan la jing ding in pakai min ikitim ove tu nia hichi missionary Watkin R Roberts Thusim anangai ho zo sele anasim ho zo se Pathen in kidangtah en alungthim chen e holimpi te o hanlang chule ei ma zong Pathen in agel kho pen mission a hi zen mission minded generation sem do thei ding le peson thei ding in Pathen in ewang bo che taw han amen